الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه. عزیزان و خۆشەویستان لە شەوێکی تری جومعەی مبارەکە لە خزمەتی سیرەی پاکی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم، شەمائیلی پڕنووریا، بە تایبەت شەمائیلی خەلقی و خولوقی. خەلقیمان بازێک خوا چۆنە پێغەمبەرەی بە عەزیمی دروست کردووە، هەموو شێوەیەکی تایبەتمەندیەکی هەیە لە غەیری بەشەریەتی جیاوازە، بە هەمان شێوە خولوق و هەڵسوکەوت و معاملەیشی هەر لە خەڵکی تر جیاواز بووە. هەر بۆیە خوا پێ فەرمێت وئینەکە لەعەلا خولوق عەظیم. ئەم شەو لە خزمەتی ئەوەی بەڕێزدا باسی چۆنێتی گفتوگۆی پێغەمبەری خوا ئەکەین صلی الله علیه وسلم. پێغەمبەری خوا سەڵات و سەلامی لەسەر بێت چۆن دواوە، چۆن قسەی کردووە لەگەڵ ماڵ و مناڵێ، لەگەڵ هاوڵەکانیە، لەگەڵ خەڵکی کافرە، لەگەڵ خەڵک بەگشتیە. خوتبەی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم ئەمە تەبعەن شەمائیل و دەستور و صفاتی پێغەمبەر بووە صلی الله علیه وسلم لە ڕووی هەڵسوکەوتەوە. دایکی ماداران تەبعەن کە باسی پێغەمبەرمان بۆ ئەکا سەڵات و سەلامی لەسەر بێ، زۆر بە تەفسیلی و بە جوانی وەسفی پێغەمبەرمان بۆ ئەکا صلی الله علیه وسلم. دیارە پێغەمبەری خوا تەبعەن فەسیح بووە، زۆر بەلێغ بووە. پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم لە ڕەوانبێژیە هاوێنەی نەبوو. اینجا کە قسەی فەرمووە پێغەمبەری خوا پەلەپەلی نەکردووە، هەڵی پێچێ قسەکانی. تەجاری وان بە پەلە قسە یەکەم هەڵی پێچێ بەسەر قسەکان. بەڵام پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم پەلەی نەبووە، یعنی پەلەی نەکردو لە قسە. قسەکانی بە شێوازێک بووە، زۆر بە نەرمی بووە، وشە بە وشە. مەسەلە وەکو چۆن ئاڵێ خش لەسەر خش داینەی، وشەی ئاوا لەسەرێک داناوە، فەس لە نێوانیانە هەبووە، وەستانی زۆر نەبووە، پەلەپەل و ئەمانەی نەبووە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم. اینجا قسەی ڕق نەبووە، قسەی ناخۆشی نەکردووە، وشەی ناشین بە دەمیان نەهاتووە. ئەمە وەکو مجملێک کورتەیەک لەو حەدیثانەی کە باسی چۆنێتی گفتوگۆی پێغەمبەری خوا ئەکا صلی الله علیه وسلم. یعنی جگە لە قورئان پێغەمبەری خوا سەڵات و سەلامی لەسەر جگە لە قورئان تەمەن گفتوگۆی تایبەتی هەبووە. سونەتی پێغەمبەری خوا سونەت چییە؟ زۆر جار باسمان کردووە. سونەت قەولە، فعلە، تەقریرە. قەول یعنی گفتوگۆی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم، فعل یعنی کرداری پێغەمبەری خوا، تەقریر یعنی ڕەزامەندی پێغەمبەری خوا. وەکو جەنابی مامۆستای مدەڕیس مامۆستا مەلا کەریمی بیارە دەرەجاتی عالی بێ، ئەفەرمێت سونەت فەرموودە و کردەوە و ڕەزا ئەوەی کرابێ لە خزمەت ئەوە. چۆن بە جوانی ئەم ئوستازە گەورە ئەم فەرمایشتە و ئەم تعریفەی علومی حەدیثی کردووە بە کوردی و بە شەعریش کە ئێمە بە جوانی حاڵی بین لێ. پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم دایکی مادانە فەرمێت ڕەزا و ڕەحمەتی خوا لە خۆی و باوکی و هەموو هاوڵانی پێغەمبەر بێ صلی الله علیه وسلم، بە تێکڕاو بەگشتی فەرق و جیاوازی ناوان هاوڵانە ناکەین. هەمویان ڕۆحی ئێمەن، چاوی ئێمەن، دڵی ئێمەن، خۆشەویستی ئێمەن لەبەر پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم. هەرچی بۆ لە نێوانە ئێمە قسە ناکەین، ئەو پەیوەندی بە ئێمە نییە. ئێمە لەبەر پێغەمبەر ئەفەرمێت ئەوانتان خۆش بێ لەبەر من، ئەگەر ڕقتان بێ لەوانەیە ڕقان لە من. ناوێ فەرق و جیاوازی لە بینی هاوڵانی پێغەمبەر بکەین صلی الله علیه وسلم. فەزلی حەزی عەلی بین بەسەر حەزی ئەبوبەکرا یان بە پێچەوانەوە. ئەمانە هەمووی هاوڵی پێغەمبەری خوان صلی الله علیه وسلم، ئیلا بەو شێوازەیەک کە قورئان و حەدیث ئاماژە بە فەزلەکە کردووە، پێغەمبەری خوا خۆی ئاماژەی پێ کردووە. ئیلا بۆ شێوازە بێ ئێمە ناتوانین بڵێن ئەم سەحابە لەو سەحابە چاکترە. ڕەزا و ڕەحمەتی خوان عایشە بێ، لە باوکی بێ، لە هەموو هاوڵانی پێغەمبەر بێ، ئەفەرمێت قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. طبعا حديثك صحيحة وكوملك الروايات عن كردوها بسندك صحيح. لو أنا إمام مسلم رضا رحمة إخوائي للسربية وغير يبش، وهروا إمام بخاري بجواز لفظة الروايات كردوها. بون من كان يحدث حديثا
لو عده العاد لا يحصاه. امام بخاري روايات كردو دايكي ما دانا فرميت پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم بخيراي قسينك بخيراي بپل ها بأدبي نبي لخدمة الرسول أكرم يعني اسم الزور جارية مسألة جرفن ملقصة كردنا يا مسألة كسجتر أو أندا ببلقصة كم سيرك يقصة كان هلا بيشة يا غمري فوان أبو صلاة وسلام إلى السربية يعني زور بهواشق سيكردوا هواشق يواشنا مسألة خاو خريج بإنسان طاقتني يجيبه بقرية بلام كقصي كردوا وكو چون نور لدمي ودرچوا در و گوهر لدمي ودرچوا إنسان حزي كردوا يجيبه بقرية أو أن دقصة كان شيرين بوا أما طبعا هر دايكي ما دارني ما باسكا حتى دجمنا كاني كافر كان حزيان كردوا يجيبه لقصة في غمر بلا يعني جاذبية تجيبه لقصة في غمر نازدار صلاة وسلام إلى سربه شون قرآني خوانده دو قرآن جاذبية كتابتي بوا كلام الله قصي في غمر إخوائي شنك وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى شنك وحي إلهي بو إلهامي پروردگار بوا سيركي أو جاذبية تيابوا لخلق الجواز بوا كقصي كردوا في غمر إخوائي صلى الله عليه وسلم زور بنرمي قصي كردوا بهي واشق قصي كردوا وقت دانا بداني وشكاني براسي أتواني بيجميري إجماع البخاري فرميت لو عده العاد لا يحصاه اگه کسی ها جمعیات لو دانش قصي پیغمبر خوای بجمار دا زور با آسانی و شکانی پیغمبر خوای جماره کرد استوي ودانش ناتو قصي بجمرن من استوي وسيقف ها بلان پیغمبر خوای صلى الله عليه وسلم كومله وشي كم جواني افرمو على قل ودل خير الكلام ما قل ودل باشرين وشي اويا رستو كلام اويا قساويا ككم بيو بلام ما نادار بيه بوي پیغمبري خوا افصحي ناس بوا افصحي خلطي بوا يعني لهم قد بليغتر بوا بوي خاوني جوامع كلمة يعني جوامع كلمة يعني چي يعني كومله وشي كرد بلام ما ناي زور اسمها مكتبة دان راوا لسر فرمايشي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم او شرع بخاري وشرع مسلم وشرع سنن نكانا جاري وايك حديث پیغمبري خوا كتبي في صلى الله عليه وسلم را يسيك لسر رستيه سيك وشي پیغمبري خوا يا حديث پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دايكي ما دانا فهم پیغمبر ناس داره براسي بفلق سي نكردو انجا بين قسكاني فصل تيابو والشبه والشكر دوتي وكتشون عماشان بيكر يحفظه من جلس إليه أو كسيك دانشت ولا خزمتها يكسر قسكاني بيغمبر خاي لبكردو يكسر قسكاني لبكردو چونك أوندا وشغاني كرد بوا لسرخو بوا وشيرين بوا وجاذبتي بوا يكسر لبيرا كردو تمام ما حديثك لو حدثانا وكتشون إمام مخالف أو كسيك بيه أيتواني بيجميرت وهروها حسني حسني كري حسدي علي اما طبعا ريحاني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوري چاوي پیغمبر صلى الله عليه وسلم پیغمبر بوني پیو کردو حسدي حسن يا حسدي حسين امانه سيده شعب الجنه آل بيت لسرسري يمن آل بيت زور قورن پیغمبري خوا فرمايش فرمت من دعايكم ام قران مبجيشتون لقل اترتي آل بيتك خما ام آل بيتي منتان خوش بيه دس بم قرآن وآل بيتي منه بقرن براسيه لنجاح وقشون لحجتها فرمت من لدواي خوام قرآن والسنة مبتيشتون اقا دستيان بيوغن قد قم رغانابن ام حديثيان كباسي قرآن السنة خويكا هندك العلماء اشكال يعني هي لصحة حديثك بلام اويك باسي آل بيت قرآنك علماء متفقين لسر اويك واحد صحيحة وإما كان آل بيت يكسر كمبادرة اسمها بلا شيعة نروى شيعة نان بو أخوان كاسبي بيو كان بنا آل بيتوا جوين بصحابة بيدوين بصحابة كان يان كوم الله مسألة متصوف شيخ بطالو أمانك اسم ربنا يتصوف عرفانا سيركي برون دياني الصحابة جوين بحزي معاوية دنو بحزي أبو سفيان دنو مسألة بيك صحابة كاني في غمر إخوة كاكا أبو سفيان خزوري في غمره
بوو بە هاوڵی پێغەمبەری خوا چاوی دانارسە ئیسلام ترواسی لێبێنن دژمنی پێغەمبەر بوو حتا توانین دژمنی پێغەمبەری خوای کرد بەڵام دوای مسلمان بوو عەفا الله عما سەلەف ئەمە ڕەحمەتی ئیسلامە هندی ژنی جەرگی مامەی خوارد پێغەمبەر عەفوی کرد وحشی حەبەشی حەزرەتی حەمزەی شەهید کرد پێغەمبەر عەفوی کرد ومن عفا وأصلح فأجر على الله أما إسلامه إثر إسلام بيشو أشوريته تواو كوتي لا إله إلا الله محمد رسول الله دعاء حزيمة عابك كاتبي وحي بوا خالوي مسلمانانا بيو خوش بيه بيو ناخوش بيه بلاي خيزاني بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم يزيدي كوري تاواني كردوها حزيمة عابك بلا شي يزيد تاواني كردوها همو علماء فرمو تاواني كردوها بەڵام هەمووشان گومانیان لەوایە یاڵن ئایا ئەمری ئەو بوو ئەمری بە عوبەیدڵڵای کوڕی زیاد کرد کە حەجی حوسێن سەر ببڕێ یان مەسەلەی ئەمری ئەو نەبوو گومانەیە لە شتەکە بەڵام یەزید عولەما فەرموون تاوانبارە مەولەوی بەو عەزەمەتیە بەو هەموو عیلمەوە لە عەقیدەی مەرجیە لە وەسیلا لە فەسیلا ئەفەرمێت هەرچەند ئەفعالی قەبیحی زۆر بوو بەڵام قابل لەعنەت نەبوو یەزید کابراک و عارەقی خواردن مەشروبی خوارد شەهوەت باز بوو بەڵام زوڵمیە کرد ستەمیە کرد بەڵام قابلی لەعنەت نییە ئاهل بەیتی پێغەمبەری خوای تەفروت ناکرد خوای تەبارەک لێ قبوڵ ناکات لە قیامەتە بەڵام ئێمە بەهۆی یەزیدۆ نەڕۆین گوێن بە باو باپیریشی بین حەقمان نییە بەوە ئێستا من کوڕەکەم تاوانیەکە تاوانی من چییە زەمبی من چییە ولا تزر وازرة وزر أخرى أما القرآن فرميت كس تاواني كسل ناقري يعني بوي أبي أزور أقدار بين أمركم ملك بناو تصوف عرفانوا وقت شلون الشيعة بناو أهل بيتوان بناو أهل بيتوا بربنا يعني صحابي في غمركم لا طريقي قادرية لا طريقي نقشبندية لا طريقي شاذلية لا طريقي نازمتية بابا تو أولياء كان تان بيوشا كان همو مرشد الطريقة كان برون بزان لك كيف كان شلون باسي حزني معاوية حزتي كأحمد المكتوبات فرميت هر كسي الرقيب إلى حزن معاوية فقد كفر وحبط عمله كافر أبيه عمله بطالته دي حزن كأحمد سليماني تشيبو مرشد والشيخ قادرين أبو الشاهي ناقشان شيء فرميت مثلا حزن قيلاني نكتب الغنياء كرئيس طريقة القادرية برو بزانت شون باسي عقيدة مسلمانان يسون جماعتك أفرمين رقبون لصحابي في غمر يخوان ساني في كافر به بتايبت حزين معاوية بتايبت باسي أبو سفيانك نابي براسي عقيدة لسنة سرما دام أزراوة ظلم يزيد ظلمة يقين من هي ظلمة بلان نابي بهو أموه بلن حزين معاوية إهاني بيبكين وتوهيني بيبكين شنك في غمر يخوان لعنتي خواو همو فريشتكان وهمو خلقي لسر أوانه به كجيون بصحابة كاين من هذا إتر خواه مكر خوي بغوثي قيلاني زاني نعوذ بالله خوي بشاهي نقشبند زاني خوي أداء فالي طريقي نقشبندي وشاهي نقشبند شيخ قيلاني والله شاهي نقشبندو والله شيخ قيلاني وجنيدي بغدادي وشيخ حسني بصري يكبيكي أولي أنا برين لو أنا كبناوي طريقة وتصوف وعرفان وجيون بصحابة في غمري خواته بون وانا حظي الشيخ عثماني بياره لكتابك خويا برو لا بيامي خويا لا نسيني خويا كم مرتي طريقين نقشبندي بوا ما بقدي مثلا اسطنبول لباسي توسكا علي اغاداي صحابي پیغمبر اوي كالي لا اله الا الله محمد رسول الله اوي يمي خوش ابي اوي الرباز شاهي نقشبن شيء اعلانيه جو الرباز يمي قلتو بجو يمكا ابي الصحابي پیغمبر خوش بيه حتى جاري كان كابراك يحباشه عبد الله سراجديني بيالن بيمواه كابراك رقي لصحابي في غمر خوال لهندك يعني اهل السنه الشيعي شنيه بتايبك حزم عابه لو كاتا ما وصاكي بالرئيس ليوتي حظ الشيخ باين كرد مفرمي امره ميوانك مانتيه شتكي لدلا برامر حزم عابه جا حزكم بيام وتاركي وابنوسي لو مجزا بيشكشي كي بو اويك وا بزانت حزري معاوية بياك حد شي فضائلي او ذاتي كوي كرو وتي مني هاتم لسرشاو صحكان هاتي سرشاو قوم كردوا نوسيم فضل حزري معاوية وتارك مدابات حزري معاوية ودي حزري خلوها بكابراي وت بو كابرا محدثة احباشا وتي
ئەوەی لە دڵتە بەرامبەر حەزمەوێت دەریکە ئەینا ئیمان دەرنابێ ئەمە ئەولیا و صالحان و خواناسانی ئەمە لە بەرامبەر سەحابەی پێغەمبەری خوا ئەی باش ئەوان ئاهل بەیت بوون یعنی ئەوان ئاهل بەیتیان خۆش ناوێت یعنی ئاهل بەیتمان خۆش ناوێت ئاهل بەیت لەسەر سەری ئێمەن چاوی ئێمەن ڕۆحی ئێمەن پێغەمبەر فەرمێتی ئەمانەتی ئێوەن قورئان و ئاهل بەیت ئەمانەتی ئێوەن خۆشتان بێ ئەڕۆنە باش ڕقتان بێ لەوان ناڕۆنە باش ئاهل بەیت ئێمە خۆشمان ئەوێن بە هەموو شێوازێک بەڵام غولویشیان تیان ناکەین نەعوذ بالله بەخوایان بزانین کوفر بکەین بەرامبەریان حەزرەتی عەلی زاوای پێغەمبەری خوایە ئامۆزای پێغەمبەری خوایە صلی الله علیه وسلم و هەروەها باپیری هەموو ئاهل بەیتی پێغەمبەری خوایە صلی الله علیه وسلم حەزرەتی عەلی کە پێغەمبەری خوا لە طائف گەڕایەوە منطقەی غەدیر هەیە لە ئەو منطقە یەمەنێکان ڕقیان لە حەزرەتی عەلی بوو ئێستا ئەمان تەبعەن شیعەکان نایەنە جەژنی غەدیر ڕۆژی غەدیر چونکە ئەو ڕۆژە بوو کە بە حساب حەزرەتی عەلی ویلایەتی وەرگرت بابە ئەمە ویلایەتی دنیایی نەبوو اینجا حەزەکە باسی ویلایەت ناکە باسی پۆست و پلە و خلافەت ناکە باسی محەبەت و ڕێز و خۆشەویستیەکە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم ڕووی کردە یەمەنیەکان فەرمووی من كنت مولاه فعلي هذا من كنت مولاه فعلي مولاه أو كما قال ئەوەی کە منی خۆش ئەوێ محەبەتی بۆ من هەیە با عەلیشی خۆش بێ نەیفەرموو من كنت سيده فعلي سيده من گەورەی کێم با عەلی گەورەی بێ یعنی هەر لێو پێغەمبەری خوا جێنشینی خۆی دیاریکان نەخێر پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم بە هەموو ئاماژەکانی لە دوای خۆی حەزرەتی ئەبوبەکری داناوە دوای حەزرەتی ئەبوبەکر بە مشاوەرە حەزرەتی عومەری داناوە دوای ئەوی بە مشاوەرە حەزرەتی عوسمانی داناوە دوای ئەویش بە مشاوەرە کێی داناوە حەزرەتی عەلییان داناوە خلافەتی ڕاشدین ئاواتەوە و پێغەمبەری ئاماژەوە بە حەدیثەکەکە الخلافة بعد 30 سنة خلافة دوامين 30 ساڵە دوای بێتە پادشایەتی و زۆڵ مستەمی تێکەوێ حەزرەتی معاویە لەوە مەسەلەی تر بۆ مڵکایەتی بەڵام ئێمە ئەڵێن سەحابەی پێغەمبەری خوان هەر هەمویان ڕێزمان هەیە بۆیان خۆشمانەوێن ڕێزان لێگرین ئەنجام پێغەمبەر نازدارە سەڵات و سەلامی لەسەر بێ حەزرەتی عەلی حەزرەتی حەسەنی کوڕی حەزرەتی عەلی ئەفەرمێ سەئەلت خالی هند بن ئەبی هالە پرسیارم لە خاڵۆی خۆم کرد دەربارەی وەسفی پێغەمبەری خوا وتم تۆ وەسافی ئەزانی وەسفی پێغەمبەری خوا بکەی یا وەسفی سەحابەکان بکەی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم چۆن بوو ڕەنگی چۆن بوو یا قسە و گوتاری پێغەمبەری خوا چۆن بوو فەرمی كان رسول الله صلی الله علیه وسلم متواصل ئەحزانی فەرمی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم کاتێک یعنی دائما خەمۆکیی پێوە دیار بوو پێغەمبەری خوا يعني حزين بو بيتاقتي بيو ديار بو نكزوري يعني بلام كسير تكيد اتر ام حزينيه في غنبري صلى الله عليه وسلم لو ترسي پروردگار به يعني حزني بيو ديار بو في غنبري صلى الله عليه وسلم غنباريه اتر لو شي مساله بو صحابه كان به بو اسلام به يا منازعين لو حزني في غنبري افرمي في غنبري ام شوازي بو ان جاء فرميت همیشه پیغمبری خدا صلی الله علیه وسلم دائم الفكرة ليست له راعة طويل سكتي پیغمبری خدا دائما الفكرة بو انجا زوريش بيدنگ بو پیغمبری خدا بيدنگي بالي كشاو بسر پیغمبری نازدارا صلاة و سلام لسر بيه لا تكلموا في غير حاجة بپیوسات مقصينك هر بوية صحابة نازدار كان جواب پرورده کرده بو لوان امام عمر فرميت من كثر كلامه كثر سقطه وخطأه أو كما قال هركسي زور قسبك زور غلطك وزور غلطي كر براسي تاوان باربه وتاوان باربه النار أولى به أو هرب عاقر باشا بويا پیغمبري خدا صلى الله عليه وسلم زور بيدنگ بوا لپیوسات انا بو ام پیغمبر نازداره خسي نكردوا صلاة وسلامي لسر به وهروها ويختمه أفرميت يفتتح الكلام ويختتمه بسم الله تعالى دستي بيكر بناي خوا دست بيكر بحمد سنا دست بيكر انجا كوتايش بينا بسم الله حمد سنا پیغمبري نازدار كوتاي بيكر انجا جوامع الكلم بو قسكاني الزور كم بو بلان پر معنا بو كلامه فصل ها وشكاني فصل تيابوا زور سريع نبوا انجا زوري خاو نبوا انسان بطاقتك وهروها وشكيتي انا بقسكاني ترو خوش بوا يعني قصي پیغمبري خوا زور تر بوا
زاتێکی قسە خۆش بۆ ئینسان حەزی کردو گوێ لێ بگرێت چ خەڵکی وایە قسە بۆکە ئەڵێ مشار و هەڕێنێ بەسەر تا پێت تاقەت نییە قسەی وشکە بێتاقەتە بێ لە قسەکانی بەڵام پێغەمبەر وانە بوو ئەنجا پێغەمبەر وا قسەی ڕق نەبوو یعنی وشەی ڕقی بەکار نێنا لە بەرامبەرەکەی دڵی بریندارکە هەر بۆیە حەزەتی عەلی ڕەزا ڕەحمەتی خوای لەسەر فەرمێت جراحة السنان لهلتيام ولا يتام ما جرى لسانه براسي بريني قصة برينيش مشار خوش بس بريني قصة خوش نابت أما لا بيغمر وفير بوا بيغمر إخواج قصة الرق نبوا قصة خوش بوا بس زردخنا وقصة كردوا بيغمر إخواج صلى الله عليه وسلم انجا بيغمر إخواج صلى الله عليه وسلم وصفي تري الزور لم وصفانا بلام إما وصفي قصكني بيغمر ما زيادة ما بس بوا بيغمر إخواج أفرنا قدر نعمتغاني زور لعبوا حتى باكا مش بيه ناشكر نبوه پێغەمبەری خوا بەڵکو شکرانە بژێر بووە ئەگەر مەسەلەی قومێ شیریش وایە سوپاسی پەروەردگاری لەسەر وەکو لە باسی خواردنە باسمان کرد ئەنجا فەرمێ پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم قەدری نیعمەتێ کرد و مەدحێ کرد و سوپاسیە کرد سوپاسی پەروەردگارێ کرد ئەنجا نەهاو زۆر واسی خواردن و کە بڵێ خوا ئەمە قەلە ئەمە قازە ئەمە نازانم چییە ئەمانەی نەبووە وەکو مەلای سەر نەوسن نەبوو بەڕاستی ئێستا بەڕاستی زۆر نەوسنین حەزەکەین بەڕاستی سفرە قەلی تیابێ قازی تیابێ خۆزی تیابێ پێغەمبەری خوا تاقەتی ئەمانەی نەبووە حەزی نەکردووە ینی زۆر ئیهمامی بە خواردن نەداوە ئەگەر شتێک بووە خواردنی نەیوەها نەیخواردو ئیهمالی کردووە گوێی پێ نەداوە بە خواردن زۆر بڵێ زۆر حەزی لە خواردن کردو و دایمە باسی کا و دایمە خەمی ورگی بێ ئێستا ئێمە زۆرێکمان زۆر جارە هەر خەمی ورمانە ئەمڕۆ نانمان خواردووە خەمی بەیانیمانە ئەبێ قاوڵتی بەیانی چی بێ قەیماق بێ هەنگوین بێ گوێز بێ پێغەمبەری خوا ئەوەی نەبووە ئەوەی کە خواردو یەکەم بۆ شووری خوای کردو خواردی و شووری خوای لەسەر کردووە پێغەمبەری نازدار سەڵات و سەلامی لەسەر بێ تووڕەبوونی زۆر کەم بۆ پێغەمبەری خوا تووڕەبوونی نەبووە ئیلا لە حەقان نەبێ بەڵام لە ناحەقیە ناحەقی ببینایە تووڕە ئەبوو ستەمکارێکی ببینایە لێی تووڕە ئەبوو کە بەنەها ستەمی کرد بێت ئینجا ئەو حەقەی لێ ئەسەندەوە بۆ ستەم لێکراوەکە کە ستەمی لێکراوە ئەمە عادەتی پێغەمبەری نازدار بووە صلی الله عليه وسلم قەت ئاماژەی نەکردە پێغەمبەری ئاوا ئاماژە بکە ئەمە زۆر ناچێرینە کە ئاماژەی کردو پێغەمبەری خوا بۆ کەسێک لەپی دەستی ئاوا این کردووە دەرخستووە و سەلامێک ئاوا پێغەمبەری خوا وڵای چ خەڵکی وایە بڕواکەمە لای دوانزە ئیلمە کە خەڵک بان کاسە کورسیە دانی هێزەگەرێنێ بەلاتێەوە فڵان ئاوا ئەمە تەب ئەنە وەڵی جوێنە کاک ئەمە سلێت پێغەمبەر نەبووە پێغەمبەری خوا کە کەسێکی بان کردووە ئاوان کرد ئەنجا لە قسەکردنا پێغەمبەری خوا خەت بەلا قسەی نەکردووە لە خەڵکیان مەسەلە ئەڕوو کاتە قیبلە و مەسەلە لا کاتە کابرا نە بەڵکو کابرا کە قسەی لەگەڵا کردووە بە سنگ ڕووی تێکردووە پێغەمبەری خوا جوان گوێی بۆ گرتووە زەردەخەنەیەکی وە کردووە ئەمە ئەدەبی قسەکردنە ئەمە ئەدەبی گفتوگۆی پێغەمبەری نازدار بووە سەڵات و سەلامی لەسەر بێت ئەنجا وەک ئەرزمکردن پشتی نەیەکردە کابرا لای نەیەکردە کابرا ڕوویەکردە کابرا زەردەخەنەیەکی بۆ کرد ئەمە تەبعەن کۆمەڵێک وەسفی کەمی پێغەمبەری خوایە لە گفتوگۆکردن و لە قسەکردنی ئەم پێغەمبەر نازدارە وەک لە شەمائیلی خولوقی پێغەمبەری خوا باس کراوە تا دەرسێکی تر لە شەمائیلی ئەخلاقی پێغەمبەری خوا هەموو لایەک بەخوای گەورە سپێین خوا لە هەموو لایەکمان خۆش بێ و لە هەموو لایەکمان ڕازی بێ خوا عاقبەتمان بەخێر بێڕی خوا لە گوناحی خۆمان باوکو دایکمان خۆش بی خوا ئەم زەمان لێوەرگری خوا لە خزمەت پێغەمبەرا کۆماکەیتەوە خوا ئەخلاقی و پێغەمبەرە لەناو خۆمان و خانەوادمان و ناڵمانە جێبەجێکەی پەروەردگارە متخەلیق بین بە ئەخلاقی و پێغەمبەر نازدارەوە مە محەبەتی ئەوە بژین و بنی زندوو بینەوە یا ربی خوای لە ڕۆژی قیامەتەوە پێغەمبەرە ئەو دەفتەرە تایبەتەی کەوا ناوی یەک بە یەکی ئوممەتەکەی تیان نووسراوە بە تایبەت ئەوانەی کە ناوی خۆیان و باوکو دایکیان نووسراوە بە تایبەتی و بەجیا ئەهلی سڵاوات نخوایە لەوانە بین لەو ئەهلە سڵاواتە بین کە ئەو پێغەمبەر ناوی خۆمان و باوکو دایکمان بخوێنێتەوە ببین بە شانازی باوکو دایکیشمان لەگەڵ ئەو پێغەمبەرە نازدارە بین شەفاعەتمان بکات تکامان بکە خوا شفای نەخۆشەکانی هەمولایەکمان بی شفای دڵ و دەروون ڕوحی هەمولایەکمان بی عاقبەتی هەمولایەکمان بەخێر بێڕی یا ربی خوا یان حیا و حورمەتی هەمولایەکمان پارێزاوکەی ئەم وڵاتمان پڕ لە خێر و خۆشیکەی ئیمان و ئەخلاق و دینی ئەم میلەتە پارێزاوکەی هەر کەسێک قازانین بۆ دین و ئەخلاق و خاک وڵاتمانەی خوایە بەرقەراریکەی هەر کەس زەرەر لەم دینەمانەدا زەرەر لە ئەخلاقمانەدا زەرەر لە خاک وڵات و نیشتمانمانەدا خوایە ئەگەر شاوی دادە خوای دادێ ئەگەر شاوی دادنی خوایە تەفروت و نایکەی عالی ئاساویلا ژێرە و ژووریکەی خۆی و جێش و جاش و هەموو ئەوانەکانیشی خوایە جوولەکەی مەلعون
بربوت جاني مسلمان خويا لي قبول لكي انتقامي تندي لي بسيني يا ربي خويا جير جوريكي يا ربي خويا جاك بشين مسلكا ترسو بيوم خيدا دليوا يا ربي خويا جان بزيب مسلمان غزو فلسطين بيتوا سريان خبسر يهودي ملعونة بس دشمنان إسلاما أو مجاهدانا أو تيكو شرانا خوايا بنان وآوي خويان يا ربي خويا مسلمان كشتان تيكردون وكست تواناينية إلا دعانا بپروردگارا بتاقتنها روبروي دشمنه قوري خوتو پیغمبر هبونا توا پروردگارا سريان خبسر يهود قاورو جولكو أعوانا كانيانا يا ربي خويا يهود زليل كي يا ربي خويا يهود زليل كي يا ربي خويا يهود قاورو جولكو أمريكا وبريطانيا وهمو دشمنان إسلام زليل وشكر رسواكي يا ربي خويا مسلمان بعزتك آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله.